nitak thu su ngai ho zo si labon chawin nitak pha tuni tarik som le khat January kumsang ni la som ni lenga nitak thu su alangai ki tai tiu zra ke dar khat thina chunga zro in thu su bol tunung tuma pol pi gamlen namna siam khat him ahung ki bol sit pik au ma hi chun organization zra level ki khoi ta dinga hi ji pha chule ipol pin again ma sapui tin bten mo sakna e chan thei pun law tin ta lang pul le mizoram ki kom tuna tuiwai le hi mi tam takin bangtik le a hoi de o ti al thil jing lai un munum tak thutut akimu danin ji hi hun so lo chasung hi tadinga hi tin thutut in alagian hi tuni chun uhul district tangkul te le army ho alkino to wi Israel Defense Minister KZ US President Thak Donald Trump in White House alu masanga hosder amlo le Gaza Hamas sukchimit nading Operation IDF kinga neding in her sakna abol hi KZ IDF ho king again belap na chun GP ding haksa sakna lai ho ta lang ding in tepna le abol kit hi Hamas amlais chanin Gaza civil ho in khui at kol hin tin Arab a hi lo le party dang hon ku hem khat mo pukna ahung lak tho ding wa hin ji ka chun Hamasi sukchimit dinga hi tin le alata lang bo hi get z office thu sugin again dan chun minister hin hoste ho chung thua thuneina a chan phat defense establishment in agel khok pen chu gal hinga kiman ho tha dok ding le in ain mun chit u pilut a hi theina ding hi agel khok pen le atup pen chu a hi tin alagen kit bok hi Sisipur district sunga kanilei suksitin aum hi tuni chun meite action ten zolenala again khom pi theilo thudik pan pi tu khat amawlam tel that ki taw hi tuni khu chun sinapati al hang mei ho in khat al ki susi in zin susi te chun asuk sit zowin buina sang tak alatun taw hi thilum dani ama ho ki kali ding danin gin chat am hi meite news a chun ama ho a hi tin akisun chin pui a hin la ei ho le meite ho ki kali le hin belap ding a hi lo le suk chom ding khat pen ni hung hi mai the hi tu chung lam ka khopi sunga terrorist army withdraw ki bol ding te a phal lai taka hingmei na ga hon ban khau tak a bol ji kun a chi theng thei ta powin muat bung le ke hangnum ki kalin om den taw he sinapati a amy ku ki cheng ten sinapati district ahung nu siwa kangui lam le muat bung lam ahung jot gel phadun kuma sinapati sunga bazar kaiding le umjo taloin khop hi Nagaland government in Manipur chief minister N Biren Singh chunga alung kim lo naw pung dok Rising People Party RPP ho chun Manipur N Biren Singh chunga alung dam lo naw le alung kim lo naw hu pung Nagaland sunga government na siam 1.2 lakh ho thalo thasil le dangka zali aka pik jingu ahin hin la hospital lin tak hon government na siam ho treatment a khong ngai sak lo ji kun state government ki tepna hi mi pi ki nepna to akibat ta lo ji gin lungdam taloin dangka zali chu khoilama akoi hem tin dotna la bol hi Tunita news ingai thak thei chanu I chan three tan tin endute labonun umnum le mangpha